for Jamhuri Day. We want to welcome you and feel at home. Because of time, leader majority take over and introduce the rest. Thank you. Buyamono. Oma italima temoliera tingangu kwana tole no go serango bwene ko worongo ire ko chins. Mpori okwana. Eto tagate me introducing nganga na riba akore gasi yae. Ruya sere wale. Simbareti. Ebu nione salamu ya Simbareti. Asante. Ole akoro ku Michael Aro mjumbe chaulire kwa Nyaribari na chama ya ODM. Mheshimiwa Michael, salimia watu kwa mkono. Aya ulimukirie nungutari korra, oinere gavana chaulire kwa Nyaribari. Oigo oliore gatanga birema mbira chaurwa, ndugata wake kwa Nyaribari achaulire gaiga. O mheshimiwa Shem Nyamwae, oko anda yo kwa neliet. Ole akoro kwa mheshimiwa Kombo, kwa South Mugirango. Mkoanda Banyaribari bakuwa nelieta. Oyako kupona Kombo kwa South Mugirango, mheshimiwa Keti. Huyu anaitwa Mariam Ege, anatoka kule Kitutu Central kwa mheshimiwa Mwenyenye. Mheshimiwa Lilian Sandona anatoka Bomachoge. Asante. Mheshimiwa Fanis Maneno. Fanis hiyo timu yake imejua Fanis yuko area. Asante. Mheshimiwa Evelyn Mogire kutoka kule Bonchari. Asante mheshimiwa. Mheshimiwa Pemo Peter Okerio kutoka Bosoti Sengera Bomachoge Chache. Mheshimiwa asante. Mheshimiwa Duke Nyarango kutoka Kitutu Central. Huyu ndio mtu wa chama ya ODM kweli kweli huko. Mheshimiwa Beatrice Makwai Okorwago mbababorabu sema Lero ndera bangina tigato kuane. Lero ndera bangina tigato kuane. Simba Simba arati wuhua. Muswati stengo. Mbuyale. Haya, oyako kwa mheshimiwa Jim Kenyanya. Omujumbe Orutaraka Ward. Asante mheshimiwa. Oyonko waliara ujumbe wabo nchali tigamoa elieta muigo senare kiru. Your Excellency, County Commissioner, abantu Banyaribari ndiye muri mwezi. Amalieta ngoro ku omuongo ari mu MCA bogya ku mu ward Bonchari. Egenta kama gioka ngote bigavana. Gavana Christmas yekire erotara ya 12 ngogo sabana abantu ababara bora liyo kora etemira keriyo kora abantu liko cha koirana na Christmas yo kwa letra lero gukora na bararuha motage tare ndacha ira nego sakora nene lero biyamono sana arafu egente kama gioka iga ine akaromo gania chire buogo obwate chituoni ibere eyende yagotire chinchara chiarigere igoro ama neyende enkeiga nererio konyenyero mogeni nererio koiwango bas igono no moigure ekiagara nore ninke bona mote banko ryo bochumbe bwa Bonchari omuntu nare totagenda nere gas no boko omuntu nare totagenda ko maboko ara nsumbu injira kogenda nakego era ruta abasereti mbiyamono nyosaba basisanye. Oya akoro kwa mheshimiwa Maruti. Omujumbe korwa Mugetenga. Korwa ali South Mugirango. Mundunara o UDA mogwanja to yugo seo chira sagavana. Abanyari ari mbiyamole mwanziga. Ngoro kinga maiga gavana. Asante na bantabaya. Asana lieta ngoro corona dionga achira igondo mo MCA Muticho ali South Mugirango. Into cha na UDA etolema ya Simbarati na no to proud based government. Asante sana mutigana no molembe. Oyako Gusambo na Romo governor na Romo MCA bo governor Korbasi Chache. Salimia yeye asante mheshimiwa. Kwana Elieta no mogaka ningusigetere Elieta ryo. Banyaribari mbiyamole.
nje ongoro kwa Joseph Sonyo Ndari korusameta mokwerero iginto nari ngiko basaba nekemo kiri county kianzete iko chiko genda 10 bila kupingwa na icha banyali bali na ngiko basaba tobwatirane togende 10 bila kupingwa gavana ito akole miaka yae ndia mono. Asante mheshimiwa Shem, just a name singe njoro munyali bali. Asamani tangro ko mheshimiwa Shem kurubirongo ward no onda se timu ya gavana no to ina tuko kusume mama ne mpia mono. Your Excellency, karibu Nyalibali utaliko mogia. Muna dichia nalitaka teba mbele iko sawa. Enjenda nalitaka tena mbele iko sawa mpaka 2032. Uyo taliko egena 2027 no otole na boikebe buse. Thank you so much Mr. Dawson. Asante mheshimiwa Siocha. Na kumiringa umwikaga te yani umukaga te nga taliko mogia. Wona kia koro manya bantu ba mogira lakini. Abantu bamintumbi ya muri mwezi eya nere mbande korwa ichuni mwateba mwarwara ekeremo korwara ngimokora emokoragera muri neciaro mubuko ego rometeta erwa ke bagorekeriero rero ciare mwaboria. Your Excellency, abantu banyali bali mbagwanjite nade to saba muno mukateba intuntori komokia woniga beka macho munu titolegas gosaba gai tewe ka 2027 ni gasa karendo kieke muroche gasa le gasa no kuana ngore nengo tebaiga abange na mwana no iboro mwana ne metienyene goso mwana wekike metienyi kianda umugetutu na kolete miaka ikomyo mwana wekike metienyi kianda umuri basirende nero goso wikatomo kore miaka yani metienyi kianda aike 2032 erebya gosera mube engombe ne mwata mabere kuna lero ngora soka torne rite ememo ngombe yeteru kwa kubiranye maba to mabere wikatonye kama to tobe kwa musiki tobugie birorie bichuria baketo mabere osipi tarimo bajabani mto Simba kumi pira break mbanda nero yako libeki takwani pia yae gavana mala kiago ndenga banyali bali aba bari mogeti chipagi obaye bintu bakire kati yangu taiwo moya Mbia mono leader. Your Excellency litangani koko taimbia mono asengencho watoletero moyego yoga. The first one Nyalibali Masaba was the county government and the county administration asengencho yogo to bwata sige yago so celebrate the Jamhuri Day. Eli yakabale Your Excellency una abantu bakwanire gaiga leadership bakwanire abantu abaito bonsi bibanyali bali barule kurula masharu korongorogoro batalire kurunyichundi bonsi pia magoro gweta Your Excellency enale koko saba chikali chiri nindoche galia chibwate ebinto gete emeguke eri babogoria mwabogoria emeguko mwata namagoro aba nabalinia pikipiki mwanje teboigo naende malenga moko tawe miaka ni 10 Your Excellency kuwarolire ngoko taende botamena abantu banyali balimbiye bale nabantu bakyemo kama mbiye bale negasinto bangete chipara choko Your Excellency gotakota ya abantu bali baito ibiragita bigocha batobekero moro mu bonsi pi mo wonta baigo yasayo yumbiye mono Nyaribari oe omate moyo muyoka rusikiserera moyo muyoka rusikiserera abantu more ya mwanje tasimbarati ekeme lero wakungutiga tokure gawa n'abantu abumanyete soma manfrens mata injetinda iriye natanye banyari bari bazbinganju ebintu bikolezaki otabaikamo ebintu igatora kwani no deputy speaker itori garega banyako ibintu tayari igo agwa
Igo. Agwa.